Emma lebih mai bahau sela hamlahatan, Emma lebih fiar bahau sela hamrokan. Jual capítulo verso tolong resi lima. Oke, alisira menjadi apa? Emma naik rihun lima los kelas batu Jesus. Misokan lenani sana. Kali tak cuma sana. Neno faz itu fakta buat top misokan. Então, kali kita kenal tapi Jesus kita kenal tapi Pasa. Ano tama? Sila kot ini. Paus sila rin. Paano saya lang? Paano saya lang? Mata ni klase sa mga klase ka. kalau tak korang fit itu pandai. Okay. Kita magpuri. Hooray! Hooray! Oh? Ayun. Single daw. Bora. Single daw. Gora Lisa. San. Lampu san. Sina. Gora lampu lin kalau bin. Kain pin. Pini kenapa jalan? Lima beres lidah. How masuk ini sana sira. Hela ia how no how iha nia. Maria. Jadi kita punya langsung ingat naik. Namanya bukan naik. Namanya oleh hen ma. Jadi punya Maria nok Marta nok Maria. Siang triste, siang making sus atau inahin bahwa Jesus in her name. Jesus in her name on singkuan me Betania. Oke. Kita punya Jesus ngatoin di sekolah di sini. Inanan meso kakaha. Meso kakaha. Meso kakaha. Meso kakaha. Naputung kakaha. Naputung. Hasai hau. Husi nakukung idane. Husi manas idane. Jesus. Salva hau. Domi ono sango. Tahun bitin pesik na betsyo ka. Menyambut ka? Dibiasam sen pena? Sen ane? Sen aja. Ini tahun sih dia bos. Abos. Ayo. Abang mau ikut kontot, mas mata puni kontot. Menyambut ka? Menyambut. Esnane wisnebis, remnya. Leke las leke mese. Kita to wisneno. Bitin pes wisneno be bata ke santai tak mau. Menyambut ka? Mas kita tiar, mas bitin pes tiar kalau kanmu berarti kau na be na fort es primeiro mas kalau te segundo infonane bisa ne? Halo,